Kagame rwagiye he? Rwagiye ryari? Abazi Paul Kagame mu 1993, mu 1994, mu 1995 kugeza mu 1996 yavuze ko yari afite urubaru ku ryinyo rikurikirana n'ibwene ryo hejuru iburyo. Kubera urwo rubaru, Kagame yasaga nk'uvuga ururimi, cyane cyane iyo yabaga avuga amagambo arimo imigemo y'inyamenyo nka swa, sa, nsha, nsha, nswa, sha, ca, tsa, nsa n'izindi. Kandi urwo rubaru rwatumaga Kagame adashaka ko hari umuntu umufotora cyangwa umufata amashusho amuturutse ku ruhande rw'iburyo. Bitewe na bimwe, Kagame asa n'abyo kwigizaho nkana abanyarwanda muri rusange. Byari itegeko ko nta munyamakuru w'umunyarwanda wemererwaga gufata amashusho Kagame amwegereye aturutse iburyo. Ariko abanyamakuru b'abanyamahanga babaga barabutswe urwo rubaru, akenshi bamuberaga ibamba, bakamuca urwaho, bakamuturuka iburyo, bagahengera ari kuvuga, bakamufata amashusho yerekana urwo rubaru. Ariko ubu urwo rubaru rwagiye nk'ifuni iheze. Ntiwanarabukwa ko hari urubaru rwigeze mu menyo ya Kagame. Nubwo Kagame yagerageje kuruzimiza bucece, byaje kumenyekana ko rwagiye nka Nyomberi mu 1997. Icyo gihe Kagame yaramaze kubona impiya za mbere zari zivuye mu gusahura Kongo. Nubwo Kagame yajyanye na General Dogiteri Emmanuel Ndahiro muri Amerika gushaka ko bahisha izo mpiya. Uyu General Dogiteri Emmanuel Ndahiro akaba yarasanzwe ari umuganga wihariye wa Kagame. Binakurikirana n'uko aricyo gihe Kagame yagiye kwisuzumisha iryo ryinyo ryari ririho urubaru. Nuko kuva icyo gihe rwa rubaru rwari rwo ku ryinyo rya Kagame rugenda nka Nyomberi, babifashijwemo n'impiya yaramaze gusahura